January ni sang ni som ni le pali ania thamasa December ni som ni pakua Longtlai district chung tuisen tlang ron lut Myanmar sipai za som nga le pakhat zinga za somli le pasari te chu nimin pia khan parwa tangin lunglei lupui an nia nimin khan aizol thlen pui an ni Myanmar sipai pali te ro chu an hliam an at deuh wangin Longtlai district chung zorin puya enkol me kan nia an ni hi Assam Rifle Doctor ten an enkol ni in country Myanmar sipai za somli le pasari aizola purphei te hi an officer chin chu khatla 23 sector hmuna omin adang chu lammual bula Assam Rifle Battalion hmun puya emo anin sonna tur zo khosanga anin anla luakim lova te emo anda arin omni in an soya Myanmar lama hruaidan tura Indian Air Force helicopter nge manani dona lir theya Manipur lampan pui anni don ti hriat alani lo Myanmar sipai te hi an omna hmun parva epa miak wa kem anti mai chu December ni somni pakua Arkan Army helpolten an lu chua an lak saka wangin tuisen tlang khuwa an ron luta atira mi somriat pathum ron lut photin zan lama mi somruk pariat an ron lu bel le an wa hian mi za somnga le pakhat an ni an zinga hian liam tur pakua an oma chung zinga chuan hliam na zual pali omin ral thuam an ron lu pui hnem hle an lo lu hnuwa police te chuan lo dong songin Assam Rifle an hriat tira Assam Rifle te hian parwalama lir thei mangin an hruai ta ni an ral thuam ron lu pui te hi rifle somkwa le pathum pistol som le pasari RPG pali mortar pali medium machine gun pahni light machine gun panga sniper rifle pali le hand grenade zathum somsari le pali ani